BK. Yes. It's an old time wako uri ariri. Kwa mheshimiwa waithira mwithira ni gwetagwo atia? Gatumbo. Gatumbo. Kandara. Yes. An old time. Aroko kwa buru wa wanja. Yes. Rugongo rwa gitoero. Is that line? What? No, it's not. It's not. Ntoya no amwe no ngebariri. Amuruka. Yes. No, Batimayo ri akiri wa Gatumbo. Na ni akiri ngari yake DX. KAY. AY. Yes. Ungeona uguo cia gurite riria DX yaugaga. Yes. Na maundu make magithie matikarite wega kimondo. No ayugire ona angithina one thina uriku. Mutambo uyu ndagekatia? Ndagiendia AY. Yes. No, DX ni mamiendete muno. Yes. No, they have attachment with that piece of machinery. Heavy attachment. Ni DX ni a leaf spring. Ni hikaga murigo. Wega biu. Ani kira nginya andu kuria nyama. Na ngari yo ndeitikaga. It's a car that was made to last. It will take you anywhere and come back. Yes. Na ndiri mathina. Ndiri mathina meja. DX yegwethia 50 no kuyo ni yo endia. Rwe kwe ngari ngikuguthukira ona yo thina. Hua. Orimwe. Wina mihirige no ya Germany ri. Ni ukugwa ngari na ti thuku muno. Ya gukinyira ria njomu. Ni gwetia igana. Na ni othe gwetia igana riu kana computer kayo karege. Igwetie ringi. No DX yo no ngimia karangi yothe erindu rangi-ini. Na cenjio engine ndengini na igana. No cenjie nginya ite. Nginya gearbox na matawa. Riu yake nekire kiaria haha iguru. Na as a part time hustle ni murimi wa mahiu. No part time hustle yake ri ni anoraga tuhiu twa machine cia kwenja. Rĩu ni tunoragwo. Yes. Na ti andu aingi manoraga. Machine cia thitima. He uria kanoragwo na gacicio keho. Kanoru. Na wira ucio nduri raithi. Nduhana raithi. Nduri raithi. Tondu kothio ni hana ukona andu aingi. Yes. Na riu ri he ndo rakatire to size. You see, he has always been at loggerheads with the authorities and the police, to be precise. Yes. Namathia uguo magapitana na birithi. Mundu wothe wi ngari nguru ri matige ya ngwataniro njega na thigari. They are not the best of friends. Ni amamenaga muno. Gari goda kuyendetu o garage. To ni obanairwo ni makanika wa rifeti. Wa gucokia fabari. Hũragwo garage. Gari nguru garage ni wona ena mwaki mwena uyu. Hege nake wena rubbing compound. He ukire ahenia mwene ni atheragia matawa. Na heri uri urakirora engine. Eko egwetwo rungu ni andu 8. Miena 3 na engine yeri. Riu ngari yo yendagwo garage. Borithi ni mametua bakuri ya. Borithi mona ngari kwanja KA makaruta bakuri. Iyo ndiriagirwo kaundu. Pana. Ona ego nginya mucibi no hete. Yes. Ahora bona giyo iko na garage. Nimegongio ni loli. Na bigiria tukumbuki gari tumeiona miaka 13. Tulipita hapa wiki mbili zimepita. Hiyo ukasema ni lori. Wani unafuata lori kila siku? Wewe fuata gari dogo?
Uragene agimanyire ni agire chance ya ku get back and it is you know ni agire kindu gito revenge and it's a meal best served cold. Yes. I semena thigari ciumite handu igongona ukiana security na ni kuratha ndanite wega nacio thigari ni tumatiaga wangiburugamio maherift especially mena uniform ri mena uniform no wina ka obligation ga kumakua. Yes. No makuite kwaje uraikara mbere no igwa meria moto mananja hiyo kitu utawacha kunimulikiza mimi na unajua hapo umemulikiza ndio kuna higo mulekanya niguo kungikorwo na ici no hapo borithi lift ayirre moto maho what do you call this in the laps magoro-ine aroretie na waku ni umwira munene sisigo guthomera no ni ukuroria ngirongi kondo mundu ni hinya ake mahitia yata nui no nya muthondeke so na moko nani ndazo ko ciana ciakire iro ni tuguka turi ndatigeirwo you are akimanya these people na identify kwa jomwe ni muri yagite 250 na igana aramanya ni ekundiru nao marathia gengo muri thanda ni ta riu ni amaherifti. Yes. Arakinya handu riu aramenya come the moment come the man Batimayo the chosen is about to get his sweet revenge. Karwetha himself. Yes. Aberatiri. Akumbe kama gari imekataa kidogo. Sikia ni kama kuna china kuwa na kashinda kidogo. Lakini msinichike leo hiyo ni chinda ya engine. Sasa nataka tufanye nini mzee? Yaza. Kitukumwa kidogo inaendaga. Ikiruhusiwa hivi masunguko mbili. Yai tige metuma leo zeini. Anekuraura. Malaika ngoja mvua yije bwana. Hatuwezi enda kuzuma magari kwa mvua bwana. Malaika burana yao tithia. Ngekea. Maana wewe gosikie bwana. Shuka tuangalie hizi maneno ya gari bwana. Enda shikilia. Na ndio kwanza gofundira kiura theini. Niura theini no haria mai mathiaga. Ete ngeta maitikagira buti. Matitikagira passenger. Yes. Matitekanira gethi no ni gutendera na bara ni ati. No ri ngari teri-ini ri ndoro-ini umenyitaga riu muroraga mumitindikana kirivathi. Batimayo akenide. Wekendi supu. Simulianda kiganjo. Na kama tia gicicio thiriku ata. Wewe msema twagia kweli? Eko fili. Aya, karibu uswa. Wewe stukia hapa baka tunokia Karema. Borithi mathi fara ikathi pa. Batimayo. Msao unataka nini? Nakumbuka mahali nilikuwa kuna kanjoki lipigwa. Ila gire kuwaruruma thutha-ini. No kwa ihinda riri Batimayo ni atwarwo ngima borithi. To ni athire kwiyata revi-ini uria aherithitie itungati. Na ni omothe ni mangurana. Nembo ya kopu nocio kwanja hoteli kagari. Aikarire thi handu haria ikarire thi haniara. Ndimaurithirie makarora hamwe. Hendia ndina mechinga ngari-ini. Akiuga kozo. Ayo reke ngari uga. Kari ondu ugitaithia sini nguhoragia. Ndemoni na ni ondu ingiuga.
Ona ni no njathane. Ndĩrahũthĩrire kĩraũni kĩ mũtwe kĩagwa nĩ ibati. Rũciũ mũtikamona na uniform nĩ njigũ. Maurĩirwo makarona hamwe. Borithi. Ũhoro nĩ ũrakinyĩrire borithi. Nĩ ũtiaga icerũ. Na mauniform. Lazima kamwe. Ule msiaji asikumisha ngari ni kujifanya alikuwa anajifanya. Na vile tumepigwa ni mvua. Na vile tutaandikisha kwanza mvua ya mahindi. Pela ijaja la foto.